Machita na Grootman Ingray Buyile More 7:30 FNB Stadium Kaizer Chiefs versus AmaZulu. Starting lineup esobotshwa nguNazarudeen Nabi. Epalini uBruce Vuma zezakhe za gloves ngoko. Ulawe uNtwari noPeterson bachamele opportunity yabo Machita zoba goalkeeper eKaizer Chiefs jo. Keeper weKaizer Chiefs ngoku umuntu ogade ipali uBruce Vuma uthathile opportunity umjita. Askis ngiwenzeke last weekend ayishema umjita ayiwayo uMasangwanye sisikelemo jo. Ayikabi Bruce uMasangwanye sisikelemo jo. Lawenzileyo azosimongo mwanami uzophinda ube grand. Enekse umjita uvuma une clean sheets ezi2 in the last 3 matches avestan ebeqala uconsider pha in 3 matches lawenze uMasangwanye pha umjita wadlala grand kula match ePirates but guys banjilo bayise uMasangwanye yakuroba jo sisikelemi siya. And then say right back ezawupikwa nguNabi unjabulo Blom uleya yakucima leya ntandi iboni yabakucima abantu leyakucima leya load shedding leya Njabulo Blom load shedding yakucima jo phansi yamcima futhi uMofo Gang but khange ngicime bawukhe yajonga sicaco at least ekusebasokolisene efistana Njabulo Blom right back and then central defense phaye yadini Miguel Inácio uyintswembu leya iJoni jo intswembu lakaka leya ifast yabavanye abantu manje sithi hayi excel awuthe kuntswembu phisi manje kuse ijongela tsotsi bafethu yabona tsotsi kuse inala liJoni jo selijoni likwazi ukubaleka elifast futhi inqabile kuse central defender eziquick njengalamjita and kuse leadership kaMjita ke kuse umjita akaloJoni nje lela Joni kuse twazi intoni this such one is inspector Asia mfuna ubhedelisa Magadi but kuse emajonini kweza rank enesele noma ngukapteni lepha emajonini Inácio Miguel boza iplayer leya izaba nguwe central defense cangu wakhe khula box yamajita tjani khula leya abanye abantu kusebalini babona solo bekhupha amehlo kusebekhefuzela ibe ngathi bayacha amajita yiwale solo kupholile le Rushwin Dot khula box mfethu and then left back entsha eKaizer Chiefs ngoku mthi uthathile position yakhe ngo left back eKaizer Chiefs isporo qinile la tsotsi thatha yona dihloko iqinile sisiporo setrain leya and then emqeni Kaizer Chiefs lokala ngemidfielder ezi3 apha ngoku of course kuse yokuqala kusepikwayo umalume jo iMaskandi ngokwayo Sibongiseni Mthethwa pha ku number 6 and then icangu wakhe imidfielder ezi3 izaba yise new signing dala mose kuse Manchester Strike sithwa ngicele siyamfuna and then ise ngokuzostart ucele bafit nifuna start uzostart ucele ke manje Thabo ucele new signing Kaizer Chiefs esuka eRussia uthiwa induna umjita induna yendawo Thabo ucele pha center and then ise the same time pha center ulawe itsotsi yasekasi George Matlo and then iseki forward line ke ngoku kuse signing ezi2 apha ezostarta jo uqala pha yiwinga umjita waseDRC istoki jo istoki sabantwana istoki sencosi ulawe uLilope uClaude Lilope nje umjita kusebonakala bawukhe ngathi umnandi pha ke sokwethu dabi maka start ngoku and then kuse number 10 position pha forward line udlala side I'm sorry mafethu udlala side umjita since ku midfield line ezi3 aziba khona number 10 nabakho nje kuse abantu abake forward line abayi3 then sengulilophe ngapha yakhe side and kwenye side ibe ngulawe kuse umdu odai jo umduduzi shabalala ilight indala la light leya and then ke ngoku kuse center forward new signing again my friend jo into sebenza isikhathi sonke into ngayeki uSpana sebenza oko ayiseli leya my friend Tashrick Morris striker sicha Kaizer Chiefs number 9 jo nathi ke line up eKaizer Chiefs bafethu ulanuze kuse umuthi kana dlala grand and kuse umjita khona iwezi lezi grand manje kuse zininzi izinto ngazanga grand umjita and then kuse maqale benchini pha ngoba ise fans zakukhwela kuye umjita zabakukhwela kuye emqolo umjita isaqala imatch phakla match so iMaZulu so noni makahlala esidolweni umjita Samkelo kuse la Wesley King mahlale kancane umtshana phande seyena maqala bukele kulanduza bafunde kulanduza kocele yabestani
So ya nansi line up iKaizer Chiefs bafethu angicefana bakuse uNabi uzayibopha against le match amaZulu. Ulawe Mvuma, Blom, Inyacho, Mdodli, Dihlokwe, Ox Mthetho, Malume, Maskandi, and then isebe nguThabo Cele, George Manhlo, Tsotsa Sekasi, and then Ulilope, Stoki Sabandwana, Benguchabalala, plus no Morris, my friend. Nato is starting lineup is Kala seKaizer Chiefs bafethu against the match yamaZulu. Otherwise, in terms of the match, storylines are khona okay isikhipani ngale match. Okay, seKaizer Chiefs number 5 amachita etafileni, then izamaZulu number 9 izona. So Kaizer Chiefs ilindeleke for uba ngintoni mayithole points apha. And ikuse Kaizer Chiefs uNabi futhi ikuse under pressure ngone ise ngicefana mna uzodeliverisha umchita ngoba yintoni befuna isignings nene signings bamgayile ngoku nene sebethe uNabi iChiefs isimo sayo kungascore nene signiwe ke ngose players attackayo ke ngoku khona uLilope bekhona noMorris ke manje nene kuse uNabi ke ngose mlindele ba okay noni azithole goals azifunayo uMac and kuse onokiwa iOrlando Pirates nene sephinde Michelin la iphinde ukiwe Kaizer Chiefs kuse ayikwazi afford lo way phinde ke ngoku after le match yamaZulu Chiefs against Stellenbosch jo so Nabi banga le match izoba iflop banga lose le match against amaZulu ngunumber 9 seyona ulanuza Chiefs ngunumber 5 amaZulu futhi bebheda last weekend bento wabukele dlala neSuper Sport yo zange nayibona team ewina ngelakhe ngingalahlobo amachita Super Sport iwacho ngabibafikele la machita bikubo amaZulu dlala kaka jo amaZulu azwane askis attentriple one yalikaka amaZulu sebeyileqe Super Sport ba eyabani lakhe amthida wina 2-1 ayikuse Kaizer Chiefs yani kufanele bakusejonge izazenzela seyitholele weyifunayo phaki kulawo amaZulu 3 points and they say Chiefs if ekuse iwine le game izanyuka ithi number 4 yabo impact number 4 both inganyuka depend bakusejonge sekukhona izodlala kanjani. Otherwise they say Chiefs izolingana ne points number 4 sekukhona United and Kaizer Chiefs suppose ba ayishiwa kakhulu kuseteam efana sekukhona nePolokwane City expectation level Kaizer Chiefs suppose ba say Kaizer Chiefs ayishiwa iPolokwane plus nesekukhona United Kaizer Chiefs suppose ba lesena number 3 ikuye and ikuse enye iwe enzekayo is ba Kaizer Chiefs izofuna la confidence ngoku for ba okay ikuse neBank Cup la 16 years futhi so kusema Kaizer Chiefs funeka bophe ke ngoku by the time ifika la game Kaizer Chiefs seyiphinda ibuye neconfidence yakhona and ikuse Kaizer Chiefs if iwinile le game iParis yakiwa iSundowns Kaizer Chiefs izaba na 9 points qha behind iParis number 2 so Kaizer Chiefs if ingawina le game neSiparis ikiwe 9 points qha behind iParis so ukuse 3 points ibalulekile for amakhosi and amaZulu benchilo bayisiyadlala iwaza and ikuse azabe emotional ikuse amaZulu because ikuse into athazwane umchita uzabe ubuyela FNB and uzwane ibona leyo kazwane efana lawo eba udibana nemate wobhizi nayo then isenale mate kusedibana nayo ivine out yayo entsha and out endala futhi ngathi timer yafistand uzwane zaba ngathi njalo usedibana nemate yakho ebhizi nayo kudala yavine out yayo apha kule match and then amaZulu nazo neplayer kuseze Chiefs adlala iKaizer Chiefs amachita afuna uprove ipoint afuna uzibonakalisa uRamahlo Mpahlela uRama upule X10 kuseye umchita afuna uzibonakalisa naye iKaizer Chiefs afuna uprove ipoint plus no riding ubongani izungu udlala amaZulu ngokumchita uyafuna ukuthi basenini zange ufuna unsayina nina gcwala boni izoba imatch grand and FNB lencane FNB like inkulu kamani kuse elabala ngapha kuse ihroti jo kusemabala walingani machita FNB kuse inelewe inetafile enkulu jo and ise like kwelabala seke thanda bakhe goals FNB eqaphele sebenqabile nini bakhe goals because inoni i-defense ayikwazi uvala sonke ispace ibhaki sekho ispaces ibhaki sema-sidini na outside the box akuse FNB yo ayinkulu jo kuse ispace enough for base create opportunities kusedlala ibhola wide spanisa ispace jo pha le match so zibe nil jo banqabile nil phaka la game I mean phaka kwelabala sake sibona grand futhi lamathita afikayo Kaizer Chiefs aka start afumana imizuzu ubone ucele sambona uthola imizuzu emininzi lawe uthi benithethile sekhongo uLilepo iStoki plus nelaweni uMorris my friends abona
amajita bakusejonga aziphathele ntoni ifans eKaizer Chiefs. Cele usiphathele ntoni iBetway Premiership nale out ulilopho siphathele ntoni iBetway Premiership. Otherwise bafethu masinqole again apha evekini sibukele le match. Otherwise yaza play channel sibukela grand disc, sibukele disc sidakiwe sinqabe isheet, sibukela grand disc apha kule channel phinde sinqokole ka grand. Kaizer Chiefs versus AmaZulu 7:30 more Tuesday. Watch bafethu.